Mwiriwe neza, uburyo nabonyemo iyi nyoni butangaje nifuje ko twabusangira. Burya ibyo Imana yaremye biratangaje kandi ni ingenzi kugira ngo tubimenye. Iyi nyoni yitwa kashowari ni inyoni y'imboneka rimwe. Ni inyoni idakunze kuba ahantu henshi kandi ni inyoni iteye ubwoba, unayirebye mu maso ugitunguka ukayibona no kwiruka wakwiruka. Ni inyoni itangaje mu buryo bwose bushoboka. Nk'uko muyireba ni inyoni iteye ukwayo, ni inyoni nini. Abashakashatsi nk'uko tubikesha ikinyamakuru cya BBC cyitwa Wildlife Magazine, kitubwira ko iyi kashowari ari imwe mu nyoni nini eshanu ziba ku isi. Harimo na Autriche ndetse n'izindi nyinshi. Ikaba ari inyoni ifite umwihariko wayo mu mibereho yayo. Ni inyoni iyo yakuze neza nta kibazo ifite, ipima mu biro 45 kugeza kuri 50. Ubwo urumva ni hagati ya 45 na 50. Murumva ko ari inyoni nini cyane. Ni inyoni igira amahane ariko iyagira ari uko nawe wayendereje. Iyo uyendereje igira amahane kuko no kukwica yakwica. Nk'uko tubikesha inyarwanda.com mu nkuru yasohoye tariki 12 z'ukwa 10 muri 2021, batubwiye yuko muri Florida yishe umugabo, iramwica ikoresheje amaguru yayo ndetse n'amajanja yayo. Murumva ko ari inyoni itangaje kandi inyoni iteye ubwoba, bisaba kuyitondera. Batubwira kandi ko kugira ngo worore iyi nyoni ugomba kubihererwa uruhushya. Ni inyoni irya imbuto. Murabona hano irimo irarya imineke. Ni inyoni itangaje, sinzi ukuntu nayisobanura. Batubwira ko yirukanka kilometero 50 ku isaha bagenekereje, kandi ni inyoni ishobora kugenda kandi ikaba yirukanka cyane, nk'uko twari tuzi ko Autriche ariyo yirukanka, ariko n'iyi ngiyi irirukanka cyane. Ifite amajanja cyangwa se inzara ndende ku buryo nizo yifashisha ishaka kwica ikintu cyangwa se ishaka no kwica umuntu, nk'uko twabibonye kuko yishe uwo muntu. Bivuga ko uwo muntu yishe ari uwo wari uyifite. Itera amagi y'icyatsi, niyo itandukaniyeho n'izindi nyamaswa. Icyatsi kandi amagi manini cyane, uburyo ushobora kuyageraho ukagira ubwoba. Ayo magi rero niyo avamo utwo dushwi kugira ngo tubashe gukura. Ni icyatsi ariko kijya gusa n'umweru. Igira udushwi nk'izindi nyoni zisanzwe, ariko imishwi yayo nayo iba ari nini cyane. Mwabonye ko n'ikirokoroko cyayo ari ikirokoroko gikomeye cyane, kimeze nk'urwara rw'inka. Rero ibyo Imana yaremye biratangaje, kandi ibi bitwereka ububasha n'ubushobozi Imana yagiye iha ibyo yaremwe bitandukanye. Rero ni byiza kumenya ibyaremwe, ni byiza kumenya ibidukikije, ni byiza kumenya inyoni cyane cyane, kuko inyoni abantu benshi barazikunda, nanjye inyoni ndazikunda. Ni byiza rero ko twamenya inyoni kandi tukamenya n'uburyo zibayeho. Andi makuru kuri iyi nyoni tuzayabona muri video itaha. Tuzamenya ese ibaho ite, ese yororoka ite, ariko nubwo twabonye ko itera amagi, ese itera amagi angahe. Mbifurije gukomeza kuryoherwa.